Horas, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigano pahari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih tong-tong isombah kon uhur nami bamu Bapa. Bani ganup der layakmu apa pasu-pasumu nagukan der na ijalo kanami ari lopus ari. Jana bani panorang sogoton pe. Bani nasyo ipukah kanami parguluhan nami. Makurjahon hurja nami si gano pari. Nagabi tanggung jawab nami. Nyondoskan hamhuban nami. Parlobe turangi ham apa pikiran nai marhiti hatamu. Asi barang aha pesidopak kono nami sa ganjang nyeron. Tetap hanami maronjolan bani hatamu nama pasingin. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Malasur bo isisehan nami use na siyam. Marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan si ganu pari bata bani panorang sogoton Senin tanggal 22 Februari tahun 2022. Ay matar surat bani buku Yesaya bindu 65 ayat 17 nama katahon sonon. Tongon tonggorma. Ahu mano palangit na baru pakon tanoh na baru. Anja sengbe ingaton na parlobein. Barang puho ibagas uhor. Situasi na idupakon bangsa Israel. Sangga ipadas. Naibata hataon marhite nabi Yesaya utongah-tongah ni sidea. Aima dupkosi bangsa ai. Ibuban nebata luar hun perjabulonan habuangan Babel. Tapi persoalan na baru tubuh use itongah-tongah ni sidea. Halani idida sidea ma Jerusalem nasadokah on nadop itadikon sidea doma gabe harangan bolon. Natotu gabe parutolon ay bani sidea. Halani na ijado parlobe pukahon ni sidea. Lahu pajongjongkon rumah ni nebata atap lahu pajongjongkon rumah ni sidea sendiri. Totuon dua pilihan na maningon si tetap konon ibagas apa pikiran ni sidea. Jana ay patubuh horoniuhor bani sidea. Nah, ijon ma Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhite Nabi Yesaya ipodahi bangsain bahasa. Na perlu bani bangsa ai ma ase bangkit mas semangat ni sidea. Jana sir-sir lahu mangida aha nasihol bahenon ni nebata, aha nasihol pasir-siron ni nebata hubani bangsa ai. Isobut bani ayat 10 pintu 65 on. Tongon, tonggorma. Hataon sedu hatani Nabi Yesaya. Tapi hataon aima hatani nebata dopak bangsain. Bahasa tongondo. Bahasa nebata sihol. Pasir sihon langit pakon tanoh na baru bani bangsain. Artini ai sedo soal tempat tumang. Tapi dihut do pakon kondisi, pakon situasi, pakon suasana pergoduhan ni bangsa ai. Bahenon ni nebatama nagabe pergoduhan na baru. Na totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sukun-sukun ni. Sonaha do boy terjadi langit pakon tanoh na baru. Na sinobut ni nebata bani bindu 65 ayat 10 pitu on. Totu ijon ma nebata sihol mangondolkon hubani bangsa ai. Isedo si ajam konon ni sidea. Nebata do atap pikiran ni sidea, atap guguh ni sidea mulak use songon nasapari ondi. Lalap ope mangulaki sidea sihol mangajamkon aha na boy ibahen sidea bani pargoluhan ni. Na totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na pinindo ni nebata
humbani bangsa in sanggah nai bata sihol pajongjongkon sihol manoppa sada langit pakon tano na baru bani bangsa in totu maningon do pataridah konon ni bangsa in tengir ni hurni sedea dopak nai bata na totu sonai mau humani hita ibagas parguluhan tasigano pari terlebih itongah-tongah ni pandemi COVID ne do pakon hita bani panolongan suku-suku tak adu na bui ibahin pamarentah hubata adu na bui ibahin gereja hubata adu na bui ibahin hasomanta hubata laho menugu kita asi maluah kita humbani pandemi on doma ipaksin sada doma ipaksin dua doma ipaksin booster pas vaksin tolu doma ipangan vitamin pakonalegan tapi tetap opetong adong gangguan pikiran sonai age kesehatan na totu ijon ma sahalin hari marhitihun na masa ibagas parguluhan tahun age nedopak kon hita bani panurang nuan sarupa dotene nanirap kon ni nebata hubani bangsa Israel bani panorang ijia sonai age hubata pitah nebatado si Arab kononta pitah hubani nebatado kita martengir ni hurjana mar pangarapan ase nebatama na mar horja ibagas parguluhanta paluah kon hita humbani pandemi COVID-19 sonai age humbani bagi-bagi ni hamaholon hamarsikon apa sitarono ni dopak kon hita ibagas parguluhanta sigano pari jana na mangihut na paduahon bapenang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nebata patakas kon hubani bangsa Israel seng be ingaton na parlobein barang puho ibagas suho bapenang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus uji hita dirita sifat ni jolma atape sipata aima lang boy adong istilah ulang atape bersifat larangan. Contoh, jangan buang sampah di sini. Ulang membuang sampah ijon, ibuang halak do ijai. Ulang hang mangisop, gabi mangisop do. Pakon bahat ope, ubani ni ombata. Ulang ijolom in, gabi ijolom do. Ulang buat in, gabi ibuat do. Artini ai secara hajol maon anggo ibaen do hubata larangan pasti do tene. Langboy halaniaha halani tetap do kita sanggah ilarang gabe mardingat do use nah ijon mahomani marhitihon ni ongga masa na parngit ongga masa na marsik ongga idaihon idage bangsa Israel na mapait ibagas habuangan Babel nebata marhitihon ni haluahon na ipasirsir hubani bangsa in lang bedi ngaton ni sidia beai barang puho ibagas uhur ni bangsain. Nah artini ai nebata sanggah pajongjongkon atape manoppa langit pakon tanoh na baru gabe hubani na baru ai mahumani tertuju ibu bayi guluh ni bangsa Israel. Nah sonai mahumani hita age ibagas parguluhan tasigano pare tongon lang tarporso hita lang builang pasti idingat kita do sonaha pangrongom ni COVID-19 siya mamuka kumbani tahun 2020 na salpo tapi marhitikon ni hata ni nebata nagabirigapan si gano pari bata maningon sirsir do hita mangalwalo na baru nadop ihorcahon nebata ibagas guluk taon jadi anggo lalap do hita fokus hubani na dop salpu anggo lalap do hita mardingat hubani na salpu in lang tarlakah kon hita laho mangalo-alo na baru na sihol pataloron ni bata ibagas pargulauhan ta halani ay anggo sihol do hita mangida atape manjalohon na baru na sihol pasirsiron ni bata ibagas parguluhan taon maningon do hapeni uhur pikiran sonai age pangarapan ta maningon do tene sirhi-sirhi ta manjalo na baru na pinasirsir ni naibata hubata artini ai
Anggudong maipasirsir ne bata na baru bata, maningon baru mahumani, maningon bayu mahumani, carata laho mangindahi ne bata, maningon bayu mahumani, carata makapersayai ne bata, maningon bayu mahumani, carata laho maparayak surat-surata, jana maningon bayu mahumani, carata ibagas na mandopakon haganop na masa. Ito nga tongani parguluhan taon halaniaha halani ibagas ganupan na bayu ay na ibatado kapeni na pasirsirhor na tang sideran ibagas parguluhan taon. Amin. Martong kumahita. Terima kasih isombakon uhur na ibamu Tuhan. Bani hatamu na pondokin. Nadok manorangi ur apa pikiran nami. So naay matongon Bapa. Gabi bayu matongon uhur pikiran nami. Laho manjalohon. Aha na baru ibagas parguluhan nami. Nasihol patalarongmu halanya ajari hamha nami. Asi tetap uhur pikiran sona ege pangarapan nami. Tetap tertuju pita bani hidup nihurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jangan merapakon tonggo namion. Amin. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni bata bapa. Apa persoalan ni tondui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amin. Oras mo bata ganupan. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marlibur mahita. Jana selamat mengunjungi bani bulan Februari on mahita. Jana selamat ulang tahun ma bani nomor ulang tahun bani tanggal 20 Februari on. Shalom.